Ihanje lesikhathi ANC eFree State ukuthi ibambe inkomfa yekukhetsa buholi bayo kulesifundza. Lokhu kuta ngemva kwekuthi amalunga lenhlangano langakanediseki ayise lenhlangano enkantolo. Kulokunye lokufuna ngulamalunga ukuthi inkantolo iphocelele isigungu lesisetulu salenhlangano kuthi kube ngiso lesihola imihlangano yamagatsha lebanjwa kanye ngeminyaka ngenhloso yokuvikela tehlakalo tekungachutshwa kahle kwale mihlangano. Bafuna ukuthi kusungulwe lethimba lesikhashana lelitawubuka tinkinga talenhlangano. I-SABC ithi ANC ayilungise indlu yayo. We are really concerned about the continuous postponement of the ANC Provincial Congress because if that does not happen, it places the project of unity and renewal at the backstage. ICOSATU ithi ANC ihlulekile kufeza tithembiso tayo. As COSATU and as the community of Free State, there's a lot that have been invested in the ANC, which includes hope and people having a view that their lives will be made better. Bekuhlele ukuthi kube nemihlangano yamagatsha lengemashumi layimfica kulembela sonvo lefile. I-ANC isebenzela etinhlelweni tayo tokulungiselela kubanjwa kwalenkomfa. I think we are in the right direction towards our provincial conference. Likomiti lelibambe kwesikhashana lithi litfole emaphepha labo yenkantolo. Kanti-ke lenhlangano inelithemba lekuthi itawubamba inkomfa yalesifundza noma ngabe kunemalunga lafuna kuyisa enkantolo.